Hi, I am Bamile. I would like to thank the Shine TV organizers for giving me this time. The Voice Season 2 that is sponsored by Shine TV under the motto Explore, Exhibit and Excel. 78 contestants participated there, and also conveying my best regards to all those who have gone. You can try better next time. And yeah, I would like to congratulate to all the winners who have made it and continue to shine the way you are in days ahead. So now I'll be singing a song called Rapi Gulung Sabo Siye by Kerry and Chinchambo. Rapi's on the stool, start to lose you. I'll be going Rapi's I'm suitcase on you. I'll do I'm alone. Rapi no tulong sa boku, may tulong sa losi ju side ba. I'll do karne. Nang tuwa kay de, sirap yung gulong sa bosiye. Rapi waling zingga susay kay, ano niya san kay, tingin ko ngam di zili kay ba Mario, tarimay. Không lo Rapi đi nông tung sa bó cụ mày chung sao lô xin chú sai ba như tu nê tiếng ghen của cả lòng sao bó xin yêu nắng tu qua khai đê si Rapi của lông sa bó si sa boku, mà chung sao lô si chú sai ba, ali tu ku kane. Rapi nu nong chung sa boku, mà chung sao lô si chú sai ba, ali tu ku kane. Tiếng khen của cả lòng sao vô xin yêu, nắng tu qua khai đê. Rapi gulung sa bosiye. Na 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 na.